Prije 10-tak dana ja sam prestao navodnjavati jesenji bijeli luk, jer kao što se vidi on je u fazi potpunog dozrijevanja i treba izbjeći nepotrebnu vlagu u ovom periodu. Velika vlaga zemljišta samo može za par dana produžiti vegetaciju i učiniti glavicu neotpornijom na eventualnu pojavu nekih štetnih insekata. On je spreman za vađenje kada je od 30 do 50% listova na stabljici osušeno. Znači, nije potrebno čekati da se stabljika u cijelosti osuši, jer svaki ovaj list predstavlja jedan omotač oko glavice bijelog luka i ukoliko bi se svi ti listovi sasušili, glavica bi imala manji omotač, a on je potreban jer nakon vađenja slijedi sušenje luka i njegovo čuvanje. Što god ima bolji i zdraviji omotač, njegova trajnost je duža, a najveći problem kod ovog jesenjeg luka upravo jeste dužina čuvanja. Znači, jesenji bijeli luk vadimo krajem juna ili u prvoj polovici jula. Luk je najbolje vaditi uz pomoć nekih vila ili jednostavno ove male lopatice. Nije ga dobro čupati ovako držeći za stabljiku, nego je mnogo bolje potegnuti bijeli luk, odnosno njegovu glavicu iz zemlje sa lopaticom i onda ga lagano povući i izvući iz zemlje. Kod direktnog povlačenja zemlja je uslijed ovih velikih vrućina veoma zbijena, može doći do pucanja ove stabljike, a to znači da se mogu oštetiti i vrhovi češnjeva, što nije dobro za čuvanje bijelog luka. Zato je najbolje koristiti ili vile ili tu malu lopaticu i nakon vađenja ove stabljike ovako treba rasporediti u tankom sloju negdje u hladu, gdje je on praktično nakratko izložen direktnim sunčevim zracima, a veći dio dana je u sjeni, jer na taj način on se najbolje suši. Ovako bijeli luk treba ostaviti 20 do 30 dana zajedno sa stabljikom, a nakon toga ovu stabljiku siječemo nožem ili makazama oko 2 cm iznad glavice. Isto tako ove sitne korijenčiće, ukoliko nisu pukli, odnosno ovdje sam ja lopaticom ih presjekao, skratiti na ovu dužinu od nekih pola centimetra. Tek nakon toga luk slažemo u neke gajbe i ostavljamo u suvoj prostoriji. Jesenji bijeli luk može se čuvati eventualno do januara naredne godine. Drugi način je dosta stariji, ali po meni najefikasniji. Naime, od ovako izvađenih stabljika bijelog luka pravi se vijenac i koji se kači ispod neke nastrešnice i tu može da stoji i koji mjesec. Na taj način on se prirodno najbolje isušuje, konstantno je izložen provjetravanju, ne dopire puno sunca do njega, nema vlage i to je stvarno efikasan način. Međutim, danas živimo u nekim drugim uslovima i nema puno tih nekih pomoćnih objekata gdje bi mogli ostaviti taj vijenac bijelog luka da se prirodno isuši. Ja ću ovaj luk vaditi kroz par dana, znači na samom početku jula, i uvijek treba planirati vađenje prije kiše. Ne bi bilo dobro ukoliko bi kiša sada pala
i jednostavno ovlažila zemljište, jer luk kod vađenja samo treba otresti zemlju, a to je najlakše kada je zemlja suva. Evo u ovom slučaju gotovo da nije ostalo zemlje na glavici. Nipošto prije sušenja ne smijemo prati bijeli luk kao ni poslije sušenja, jer zemlja će sama vremenom opadati, a pranje bi moglo izazvati pojavu truleži. Postoji i vjerovanje da je bijeli luk spreman za vađenje kada se ova cvjetna drška koja ovdje ima taj cvijet gdje se razvija i sjeme za proizvodnju rasada počne povijati prema zemlji. Jer dok je stabljika potpuno zelena, odnosno dok su listovi zeleni, i ova cvjetna drška stoji odusprav. Međutim, nisam siguran da je ovo baš pouzdano i uvijek pratim listove. Kada je polovina listova sasušena, pristupam vađenju bijelog luka.